Hello friends jong haino hai lam sogon rong na chini PM Tripura channel ni bising thank you friends jong phai dang rong bage o video sana mane hinke আমার যত মানে ত্রিপুরা বেসরকারি যারা দংনাই borok ni bagi belai ni kok মানে kok tang kaham kok tuma hingkang ki friends jong oro je suijak tongo na joro Tripura protek block e kormi niyo norok oro tamsuka norok ni jibu sai manona ki friends jong na joro jara oro apply khene borong ni qualification hingkang na jabo অষ্টম শ্রেণী ni siming madhyam pass title pass graduation jara complete khaijak borok oro apply khai manai kaham keno ki friends jong phai dang rong jini PM Tripura channel ni bising tu video start khainani sikang kaisa koimung sini PM Tripura channel like tei share khaimani yagulo subscribe khaina bell icon click khaina tapokdi inke faidi friends jong angna rong je PDF to mono PDF tlangai phongnai inke boni te kisa kok friends jong oro je আবেদনের শেষ তারিখ হংকাং কে oro naijero rijak tongo 3 tarik 3 March 2020 aboni bisingo norok jodi apply khaina musongi tongo hongkang ke oro je cashless technology association aboni bising tu jodi norok oro apply khaina musongi tongo hongkang ke norok aboni bisingo taratari apply khaina nangthang Hello friends jong ang norong je omoni kok samani je boni notification on notification income naijero last date hongkang ke 3 tarik 3 March 2020 aboni bisingo talangjangnai inke friends jong naijero tam talangjangnai candidate ni mung rojak oro naijero BOE block officer executive hongkang ke naijero tam nangnai candidate must be 10 and 12 first boni qualification nangnai tei borong basic computer knowledge ne smartphone apps knowledge mane borong namo hai knowledge tongna nangnai inke friends jong te kaisa inke 3 number naijero knowledge in MS Excel hingkang ke oro tam rijak naji obo hingkang ke boni salary bo rijak tongo oro naji 12,200 টাকা inke friends jong 2 number aro tongo oro naji ombo 3 tarik 3 March 2020 aboni bising talangjangnai obo inke block office coordinator aboni bising talangjangnai inke boroni qualification hingkang ke naijero candidate must be 10 pass 12 pass oro 10 pass 12 pass nangnai tei oroni norongni knowledge bo nangnai oro computer based knowledge nangnai inke smartphone omo hairok tong mane korong nangnai inke friends jong amoni salary inke 10,200 টাকা inke te kaisa inke development officer oboni hingkang ke 10 pass tei 8 pass 10 pass naijero tongo 1 number no inke 2 number naijero tamsuja a candidate have to go door to door visit and give literacy about cashless to naijero all the citizen hingkang ke oro jara sene all Tripura ni hingkang ke 155 candidate talangjangnai hingkang ke friends jong among ke naijero talangjangnai 3 tarik 3 March tei aboni salary hingkang ke 8,200 টাকা inke friends jong ang norong je aboni apps tongmani sorry aboni je link tongmani ang oro link rito mano naijero joro norok jodi login khainai tei oro apply khainai hingke norok aboni bising khainai oro norok phone number marinai tei oro norok email address marinai hingkang ke norok aboni bising login khainai apply khaimana inke friends jong video paithakni bisingo ang norok te kaisa sanai sini PM Tripura channel ni bising sini PM Tripura channel jodi norok katal nai tongmani tongo hongkang ke like tei share khai tei subscribe khaina bell icon click khaina tapokdi hambai inke friends jong ang norok te kaisa sanai video paithang lama omo naidi appointment naijero jara oro apply khainai norok website oro official website rijak tongo oboni bising phone khaimani inke friends jong ang tasing oro jebo samani obono rijak tongo naijero block office executive block office coordinator hingkang te kaisa block department officer naijero naidi norokni beton salary bosorni abo total sajak hingke friends jong oro naidi all India total vacancy hingke 13,397 jon tei sini Tripura ni hingke 150 vacancy all hingke naijero friends jong form fill up chorainai abo naijero rijak tongo tam norok document nangnao joto rijak tongo tei jotono hambai।